medlidenhed og pålægger hinanden barmhjertighed. أولئك أصحاب الميمنة Det er dem, der er til højre. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة Men dem, som forkaster vores tegn, hører til på venstre side. عليهم نار مؤصدة En ild vil lukke sig over dem. بسم الله الرحمن الرحيم I Allahs navn, den mest nådige, den barmhjertige. والشمس وضحاها Jeg sværger ved solen og dens morgenskær, والقمر إذا تلاها og ved månen, når den følger den, والنهار إذا جلاها og ved dagen, når den lader den skinne, والليل إذا يغشاها og ved natten, når den tildækker den, والسماء وما بناها og ved himlen og hvad der har bygget den, والأرض وما طحاها og ved jorden og det, der har bredt den ud, ونفس وما سواها og ved en sjæl og det, som har formet den. فألهمها فجورها وتقواها Dernæst indgivet den dens fordærv og dens gudsfrygt. قد أفلح من زكاها Så sandelig vil den, som renser den, få succes. وقد خاب من دساها Og sandelig fejler han, der demoraliserer den. كذبت ثمود بطغواها Tamud-stammen fornægtede gennem deres overtrædelser, إذ انبعث أشقاها da den ondeste af dem førte sig frem. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها Hvorefter Allahs sendebud Salih sagde til dem, dette er Allahs hundkamel, og denne dag er dens drikkedag. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها Men de nægtede at tro ham, da han sagde, at det var Allahs ordre, og skar haserne over på den, hvorfor deres herre knuste dem for deres synd og udlignede med den. ولا يخاف عقباها Og han frygter ikke konsekvenserne deraf. بسم الله الرحمن الرحيم I Allahs navn, den mest nådige, den barmhjertige. والليل إذا يغشى Jeg sværger ved natten, når den indhylder, والنهار إذا تجلى og ved dagen, når den lyser frem, وما خلق الذكر والأنثى og ved det, der skabte hankøn og hunkøn. إن سعيكم لشتى Sandelig, jeres stræben er mangfoldig i hensigt og formål. فأما من أعطى واتقى Den, der skænker bort i velgørenhed og frygter Allah, وصدق بالحسنى og holder det skønne for sandt, فسنيسره لليسرى for ham gør vi vejen til medgang let. وأما من بخل واستغنى Men den, der er gærig og opfatter sig selv som selvforsynende, وكذب بالحسنى og holder det skønne for løgn, فسنيسره للعسرى for ham gør vi vejen til modgang let. وما يغني عنه ماله إذا تردى Og hans rigdom nytter ham intet, når han går til grunde. إن علينا للهدى Sandelig er det op til os at give vejledningen.
وإن لنا للآخرة والأولى. Og os tilhører det sidste, det hinsides, og det første, denne verden. فأنذرتكم نارا تلظى. Derfor har jeg advaret jer imod en flammende ild. لا يصلاها إلا الأشقى. Kun den usagelige skal indtræde i den. الذي كذب وتولى. Som fornægtede sandheden og vendte sig bort fra den. وسيجنبها الأتقى. Og den gudfrygtige vil blive sparet derfor. Helvedet. الذي يؤتي ماله يتزكى. Den, der giver sin rigdom for at rense sig selv. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. Selvom ingen har nogen velgerning til gode hos ham for at blive belønnet. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. Men kun for at søge sin højeste herres åsyn. ولسوف يرضى. Og han vil sandelig blive tilfreds. بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs navn, den mest nådige, den barmhjertige. والضحى. Jeg sværger ved morgenskæret, والليل إذا سجى. og ved natten, når den er stille. ما ودعك ربك وما قلى. Din herre har ikke forladt dig, og ej heller er han vred. وللآخرة خير لك من الأولى. Og det hinsidige er bedre for dig end det første. ولسوف يعطيك ربك فترضى. Og din herre vil visselig give dig i overflod, så du vil være tilfreds. ألم يجدك يتيما فآوى. Fandt han dig ikke faderløs, og derefter tog dig til sig. ووجدك ضالا فهدى. Og fandt han dig ikke søgende, og derefter vejledte dig. ووجدك عائلا فأغنى. Og fandt han dig ikke fattig, og derefter gjorde dig uafhængig. فأما اليتيم فلا تقهر. Så vær ikke hård mod den faderløse. وأما السائل فلا تنهر. Og skæld ikke den ud, der tækker. وأما بنعمة ربك فحدث. Og fortæl om din herres nåde. بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs navn, den mest nådige, den barmhjertige. ألم نشرح لك صدرك. Har vi ikke udvidet dit bryst for dig? ووضعنا عنك وزرك. Og fjernet din byrde fra dig? الذي أنقض ظهرك. Som tyngede din ryg? ورفعنا لك ذكرك. Og ophøjede dit ry for dig? فإن مع العسر يسرا. For sammen med modgang følger medgang. إن مع العسر يسرا. Sandelig, sammen med modgang følger medgang. فإذا فرغت فانصب. Så når du har overstået det, så vær ihærdig. وإلى ربك فارغب. Og efter din herre skal du hige. بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs navn, den mest nådige, den barmhjertige. والتين والزيتون. Jeg sværger ved finen og ved olivenen. وطور سينين.
og ved Sinai-bjerget, وهذا البلد الأمين og ved denne sikre by, Makka. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم Sandelig skabte vi mennesket i den smukkeste form, ثم رددناه أسفل سافلين derefter reducerede vi det til det laveste af det lave. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون Dog ikke dem, der tror og gør gode gerninger. De har en belønning uden ende. فما يكذبك بعد بالدين Så hvad kan efter dette, o menneske, få dig til at benægte dommen? أليس الله بأحكم الحاكمين Er ikke Allah den mest retfærdigt dømmende af alle dommere? بسم الله الرحمن الرحيم I Allahs navn, den mest nådige, den barmhjertige. اقرأ باسم ربك الذي خلق Læs denne Koran i din Herres navn, han som skabte. خلق الإنسان من علق Som skabte mennesket af størknet blod. اقرأ وربك الأكرم Læs op, og din Herre er den mest gavmilde, الذي علم بالقلم som lærte mennesket ved pennens hjælp. علم الإنسان ما لم يعلم Han lærte mennesket, hvad det ikke vidste. كلا إن الإنسان ليطغى Nej, sandelig er mennesket overmodigt, أن رآه استغنى ved at det ser sig selv som selvforsynende. إن إلى ربك الرجعى Sandelig, til din Herre er alt tilbagevenden. أرأيت الذي ينهى Har du ikke set den, som forbyder? عبدا إذا صلى En tjener, når han beder. أرأيت إن كان على الهدى Ser du om, hvorvidt han, tjeneren, er på den rette vej? أو أمر بالتقوى Eller befaler han gudfrygtighed? أرأيت إن كذب وتولى Ser du om, hvorvidt han fornægter og vender sig bort fra sandheden? ألم يعلم بأن الله يرى Ved han ikke, at Allah ser alt? كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية Nej, hvis han ikke holder op, så griber vi ham i pandelokken. ناصية كاذبة خاطئة En løgnagtig, vildfaren pandelok. فليدع ناديه Lad ham kun kalde på sit råd af hjælpere. سندع الزبانية Så skal vi kalde på vagterne fra helvede. كلا لا تطعه واسجد واقترب Men nej, adlyd ham ikke, men læg din pande mod jorden og kom nær Allah. بسم الله الرحمن الرحيم I Allahs navn, den mest nådige, den barmhjertige. إنا أنزلناه في ليلة القدر Sandelig, vi har sendt den, Koranen, ned på skæbnenatten. وما أدراك ما ليلة القدر Hvad ved du om, hvad skæbnenatten er? ليلة القدر خير من 1000 شهر Skæbnenatten er bedre end 1000 måneder.
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. I den nedstiger englene og ånden Gabriel med deres herres tilladelse for enhver sags skyld. سلام هي حتى مطلع الفجر. Den er fred indtil daggryets komme. بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs navn, den mest nådige, den barmhjertige. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. De, der er vantro blandt skriftens folk, og de, der sætter andre ved Guds side, ville ikke ophøre dermed deres fejltagelser, før en det klare bevis kom til dem. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. En budbringer fra Allah, reciterende Koranens rene skriftsider. فيها كتب قيمة. Hvori der er korrekte og rette love. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Og de, der har fået skriften, delte sig først, efter at det klare bevis kom til dem. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Og de blev kun beordret at tilbede Allah og vie religionen til ham alene, og i al oprigtighed at opretholde bøn og at give velfærdsskatten, og dette er den sande religion. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر